tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Sister cia mamire citiarekire cũcũ andware cukuru tondũ mugaga atiriri ndathie cukuru ri nĩ ngũciarĩra muciĩ ta mami witũ. So vile nilimaliza hiyo form 1 geikaria mami thi ngimwira mimi wewe na babangu ndio mlikosana. Mimi sikukosana na babangu. Niambie huyu mwanaume ako wapi? Huyu mama alitumia wisdom. Akuniambia ile ndio boma yake. Alimuita. Imagine all those times dire dera fafu itukiria diragerera. Dariragira kodo goka tugakena tukaria horosi ugathira. Riria donire this is too much. Dadekire mami marua. Athiete roi. Ngimwira mami ni ndathie. I can't bear kukuona kwa shosho umerejectiwa todo ni wahikeire mubaruya todo e mutheni todo ni wajiarire mucie na woka wena kigireko na maithori maingi kihiko-ini giki giaku ndungicoka gwi shosho ni matharau maria meko nona nie ni ndathie hoera tu kuria ndathie ona ndio ndirathiku hoera tu kuria ndathie mami Nduramenya muthenya umwe ningacoka ningakugurira mugunda na ningagwakira mwanake ucio agioka tukaendelea kuongea tukiendana ndio kana ni kwendana kana niki kana ndari desperate nake are ona mathina make githie gwake ni ndikaraga huruma nikuo ndekomboreire nyumba na gwake kwa Langas. During my off day kwa Sunday, ake welcome gwake. Githie. Mwire tu muhonoku. Ane akanetio. One athie. Ohikire. Dikoeka. Before niende Saudi, I had a relationship, a very good one. But this man, I think, alikuanga so obsessed na mimi. Yani alikuwa amenipenda too much. Yani ni kama mimi ni property yake. Dekira fure Kikuyu Road getago Ocean modusi agorire hau ruoyo wena mutumia riu agorire kirafu love on the first sight. Unakunywa nini? Na kunywa balozi na ukae hapa. Hi gionoyo kwanza nego swipe swipe ni mama faruthi riria ndaco kiregeti-ini kiu kirafu kiu ni kuhingwo kia hingirwo ni kuhurwo kuria ndahurirwo ni mundu ucio. Kuna alama hapa hivi alinipasuaga hapa mundu ucio ahurire nikafaint na nikafaintuka. Rosini ngimuhurira ngikoma Rosini ngimuhurira thimo saizo nimempakia tunguo twake vizuri kwa Marlboro kwa karatasi. Kimradhimo ngimuria uko ndio natoka kwangu. Ngimuria tusamanie gwa kuwira-ini urathi kurusini ruru ruothe. Ngimuria niko kwa nduthi nenda kupimisha kitanda. Sio ndina bagi yakwa mugongo. Ndire ndine guthie ndirathie. Agioka tugisamania ngimwira thanks for everything but naenda. But nitarudi after 2 years. Wadhaka na hakiri ciake. Yes. Hivyo ndio nilienda ngimuhe karatathi. Mundu ucio nilikuwa nageuka hivi nyuma mpaka venye nilifueria. Hakuamini. So murori wa Farothi wa Thayo TV ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi haria hothe urajindorera uri ngatho nyingi muno na go subscribe na gukorwo ri mumemba witu na kondu subscribe ite about second ithano hinya hu handikitwo subscribe hinya hu handikitwo join tuwe kama mumemba witu wa Farothi wa Thayo TV ona like uhoro turenda kuheana ona no utige comment yaku hau nducio korwo ri mwega muno makiria ndigwenda gutera mahinda ndina mugeni ukoretwo guku na arakiri kuria bururi-ini wa Saudi Arabia tukenena mundu maingi muno tugukorwo tugicira haha andu moigaga uria gwikuru mara kuhana guikaire tuonaga the negative part of kundu kuria kuri mundu wanathie kuna gateithika kuri mundu wanathie kuwa kona mawega maundu maikaire atia
twina Susan tuko tukimulika maundu macio na mangi maingi o haha inde mbere ndaya. Faruthi umurona wa thayu ni anominated thiini wa Golden Honor Awards. Riu no nginya atuike muhotani na ne moyo uguo no nginya atuike muhotani na njira imwe ya kumutwa muhotani nigetha position ina nominated ya best media enthusiast akorwa kiyukia ngogeo kuyukia ngogeo ti raithi tondu twina hitahitania ngimara hitahitanira ngogeo kirio gwika ukuya thimo yaku hinye *250 *250 *22 ucoke wikire kodi ino 233 niyo kodi witio muigana wa kura irorenda kunjikiria ngatondu ici ihitahitano tiria twatinda tugiikia kura o waika ikara haha wikagia kura ciothe hamwe koguo no wikire kura igana rimwe kana kura 500 irorenda kunjikiria ucoke utoro kwa M-Pesa na urikie transaction hiyo kura imwe ni shiringi 10 peke yake koguo no wikire kura iria ciothe ukwenda ndegane *250 *22 kodi ni 233502 ndocio korore mwega turarika ni ile wenda kuiga document ciaku cia save we muigithia title deed certificates indo cia fata document cia fata na indo ingĩ nyingĩ irio tangĩenda cituĩke exposed muingĩ-inĩ na tũbeca turaiga save box-inĩ iria turakwenderia na mbeca nini muno makĩria twina ya 80 kgs ya 70 kgs 60 kgs icio ciothe no tuhurire thimu na nĩ ũkũreherwo ũgũka inbox yakwa 0798008008 0798008008 turashoka turarikanira wenda buroti kuria Thayo Gardens Konza uraria nanie ugoka inbox ukanjira Faruthi tajikiria mbica cia kundu kunyonore kuhana ukanjira Faruthi tajikiria mbica cia Thayo Gardens video ya Thayo Gardens ukoima ukanjuri Faruthi Konza ni nduga gutariria wega na ngagwikiria video ya Konza City uria rakwo maundu maria marahanika kiria uratanya gukona na Vision 2030 maundu maria mothe marathii na mbere gwika ku thiini nigetha gutigirira ati Konza City ni yarikirira no irathii na mbere na no irakwo buroti cia 50 by 100 ithu twija wa Konza City in fact twi kilomita 1 kuma Mombasa road ndagika 3 kuma Konza main gate A 50 by 100 turakwenderia 1.3 million ado ha mweri umwe uria tukuheaga wa cash turakuhe mieri 3 na ke mundu wa installment ni 1.4 million deposit ya 200 hado ha mwaka umwe uria rarihaga nago hado ha mieri 3 iria rarihaga nayo akariha na mwaka umwe ka inbox 0798008008 okay gwikirie mafu na indo ici ingĩ ciothe nigetha ukigithia umenye waigithia komodo witu no umenye kwanza tikubahatisha ni ndera we title ciekwo na ni inclusive thĩinĩ wa costio ino ni project itu ya gatano na Hekalu Company Limited iria director wayo etagwo Alfred Bahati Musau tuthiete wega muno kuma Konza 1 riu twi Konza 5 Thayo Gardens Konza good rashokarore mwega we murata wa ma na wafata kuri ithuĩ angĩkorwo ni ukwenda gũtuĩka ũmwe witũ thĩinĩ wa channel ya Faruthi wa Thayo TV hihinya button ya join ĩrĩa ĩrigainie na kiugo subscribe no cagũre gatagatĩ-inĩ ka lifetime membership Faruthi TV partners na Faruthi TV diehards. Faruthi TV wega umagana muci. Susan ego ko studio all the way kuma kuria Eldoret Kitale. O Kitale Ni maji. Kai umire Kitale mwana witu Imagine. Wewe ngiheo gituruo kia muingi na urutire andu wira. Nijukite Kitale. Na ndakwirwo ne tukari twetagwo Wasiri. Tukoragwo haria airport ni tuo tuumba twaku twetagwo Wasiri. Riu niona haria wokire mathiko ma mutumia wa kwirire Saudi Arabia. Jesus is Lord. Kugwana uririkane. Kai. Kitale ya mari Saudi maro bageria kuruvirira. Tutige. Riu ndige kinya Kitale he handu hetagwo Matunda. Uma gwitu ri uguthie kwa mutumia ucio kuria mwamuthikire. Itori wa ndirikane hetagwo tetaria. Moise Bridge. Oh, no Matundanga ni kukuikaine muno Kitale. Oh. Na ndereba cia kuithia gataho na tiui. Handu haitha rimu twathiria kana ndagika 30 ndakwira ethaga tugo handu athiaga gwathia ta safari rari. Hey, anyway, how are you, Susan? I'm good. Good to see you. Thank God. Yani I'm so happy to see you. Hey, tunagiro mitandao-ini. Maji.
Gai mutumia ucio nitu akimurehire atukimuthika. It is so sad. Na thank you no andirikania murata witu gwetwo Lilian uria wahuthikire nigetha gutuike ati mutumia ucio ni akinya Kenya andu mucokeria andu aria mukoragwo kuria gaf ni muruta wira munene muno na ungeginya no wako risk. Riu tareke tobe tumenye Susan no wakamire tugikinyite thabari yake ya guthie gaf. Okay. Jitagwo Susan Wanjiko wa Maina. Maina ni guka witu. Okay. Tondu mami witu ajiarire muiretu munini muno na agicoka cukuru. Okay. Riu nie ngitigwo na shosho itu. After my mom kurekia cukuru ni agithire college. Okay. Agituka mwarimu hiyo time ilikuwa inaitwa DCS walimu wa nursery. Okay. So after kumaliza akihika rigi akihikira Mobaruya na nie ndaciaritwo ni Mugikuyu. Kwa ure aciarire ciana ithano no my little sister ni agipasire. Riu ici igiri ni boys. Okay. Now I'm the only girl in that family. And let me say so far so good. Tunapendana sana. Hata uwezi sema sisi ni watoto wa baba wawili. It is recently ndio walijua hiyo story. Allah. Maybe 2 years ago. Omaragio Gikuyu tawe kana? Basa. Matio na Kibaruya. Mwagi Gikuyu ndrona. Si sana. Nirageria we. Tondu kitare Luyas ni wengi. Magatukana na Gikuyu. Na riu magitukana Githweri giako gikingi tondu language igakirehe thina. Mwana akabindo amenye Githweri arikio. Na tiriri shosho itore aika mami wa mami maitore maito eke abuhado hetagwo Matuguta. Okay. Shosho uria uciarite mamire ekitale hadu hetagwo wa Muini. Nona riu tuikarite ku muno tondu shosho itu athire ku munini muiretu bado. Okay. All right. So ni uguthie cukuru? Gathie cukuru wa Muini iyo. Hado cukuru yetagwo Kahuho Primary. Mamu itu ni afundithirie nursery. Okay. Ngirikia class 8 2002. Ndi mukuru. Nego ndari gwaterere 2002 nego arigiri. Okay. Class 8. Nego we first born. 2002. Geto shukuru jega muno yare Matunda Convent by then yare provincial school. Okay. No mamidari no hoti usio. Okay, shosho ni yare no hoti. No sister shia mamire. Wait, sorry. No sister shia mamire. Stiarekire shosho adware shukuru. Okay. Todo mugaga atirire dathie cukuru ri ni nguciarira mucie ta mami witu. Riu mami witu aking'ang'ana na ujue alikuwa ameolewa and this relationship was so toxic. By then sasa ametoka kwa baba yetu, my stepdad amekuja home na mtoto. So my mama aking'ang'ana agisaragia shifarwa cia guthomithia hapa na pale. Akidwara shukuru yetagwo Trans Nzoia Secondary. Okay. Do you know nilihave kuomba uniform ndio niende shule because nilikuwa na ile queue ya kusoma nioneshe hawa juu mmesema nitazalia nyumbani kama mom hamtaona hiyo. So nikaenda huko Trans Nzoia nikasoma 1 year. Hiyo 1 year tulikuwa tunalipishwa 10,000 but nililipa 2,000. Uniform nimeomba, vitabu kila mtu ananichangia shule, nikipata yako umeka vibaya napita nayo. Juu nitafanya nini? Hauna choice. Sina choice. So vile nilimaliza hiyo form 1 geikaria mamithi. Gimwira mimi wewe na babangu ndio mlikosana. Mimi sikukosana na babangu. Niambie huyu mwanaume ako wapi? Hey, alimuliwe. It was too much for me. Too much. Na niliona nikikaa hapo temptations ziko kwa girl child, unaona. Nitazalia tu hapo venye walisema, lakini nilikuwa nataka ku prove wrong. So my mama aliona ore ndirathinika muno no imagine yaigatirwe kwa shosho ni sister cia shosho merire shosho amuigate acoke gwake ake. My mama ka choose uko hivyo atakufa na akona mtoto mdogo. So akatafuta nyumba akaandikwa na PCA uko wa Muini. So my mom alinikaisha chini na bairo, I remember. Akanichorea direction,
ati nikipanda gari Kitale town zitanipeleka mpaka place inaitwa Makutano kwa Ngozi Cherengani. Nikifika Makutano niulize place inaitwa Bonde. Nikiuliza place inaitwa Bonde kwa kina Kenwal Bora. Niulize kwa mama anaitwa Mama Mashua. Na hivyo ndio nilifanya. Na ukaenda? Nikaenda. Nikafika kitu 5-6 hivi. Nikapata huyo mama wa Kenwal Bora, nikamuuliza akanidirect. Hakuniuliza maswali nyingi, akanidirect. Nikaenda. Nikapata mama jikoni juu hiyo boma yake ndio ilikuwa ya kwanza. Alikuwa mkubwa mnono. Nikamsalamia. I think yeye alinijua. Juu aliniuliza wakago sharia bereri. Juu me and my dad tunafanana kabisa. Hata hizi manywele kubwa hivi. Nikamwambia akaniambia mimi ndio mamake. Nikamwambia hoi thegio. Juu alinikaribisha hadi akanipea chai. Wow. Kamwambia asante. So huyu mama alitumia wisdom. Hakuniambia ile ndio boma yake. Alimuita. Usiende kukuleta na labda hajaisema. So venye alimuita, this is the man mwenye nimeishi nikiona. Nyumba yenye shushu yangu anaishi penye shushu yangu alikuwa. Jirani yake 200 meters. Sister yake anaishi hapo. And this man nilikuwa nimemwogopa kama kitu ingine. Nilikuwa namuitanga Kang'ethe wa Michuma. My dad is disabled. Alipata polio at the age of 4. So miguu zake kwanza hapa zimeparalyze. So anatembea na vichuma. This man nilikuwa nasikia akikuja sitatoka hata nje. Yani kutoka nje sitatoka. Sijui ninaogopa nini. But nilikuwa namuogopa sana. Aliniona hivi akaanza kulia. And he hugged me. Yani nilisikia vizuri hadi ile kitu nilikuwa nimekuja nakyo like kwa nini uliniacha? Kwa nini umenitesa hadi nimeamua kukutafuta? Kilisha kyote. Ikaisha kabisa. And tukaongea kidogo. Akaniambia thanks for coming kunitafuta. Nilikuwa nashindwa nitafikia hiyo stage aje ya kuja kukutafuta. So akanikaribisha kwake. Mbele ndiye aliniambia before I get married kwa my stepmom, alikuwa ameshamwambia ujue mimi niko na mtoto msichana. In case atakuja nishakwambia mapema. So isikuwe ni like kuna vita. Akanipeleka. Okay, unajua zile tu makaribisho. Si wote wanakuaga hivyo, but my stepmom was sorry for using this word. Alinionyesha hell on earth. Nilikaa huko like 4 days. Babangu akaniambia nirudi, nichukue vitabu, nichukue certificate, then nirudi. Na hivyo ndio nilifanya. So maisha yangu ya mateso ilianzia hapo. Hata afadhali vile nilikuwa naishi na stepdad wangu. Juu mamangu vile aliget married, nilienda nikakaa huko for 2 years ndio shushu yangu akanikujia. My dad Halimi hafanyi kazi yoyote. Nimekwambia condition ako nayo. So wewe sasa uko katikati. Huko uko under step. Ukikuja huku bado uko under step. So my dad hakuna kazi yenye anafanya, ana supervise. So huyu mama ndio kila kitu. My dad ako na ng'ombe zile za grade kubwa na kamua. Ako na shamba kubwa almost 50 acres. Ako na everything. But ukumbuke kila kitu inapitia kwa mikono ya nani? Ya my stepmom. So tukakaa, mimi sijailima kwa shosho yangu. Juu mimi nilikuwa kale katoto kadogo ka home. Hakuna kazi nilikuwa najua. Sasa hapo ndio nilijua jembe hushikwaje. Kulima, kuenda mtoni na ujue ni Cherengani Hills, unateremka, unapanda juu na mitungi. So babangu akanipeleka shule January, nikakuwa registered. Shule inaitwa Suwerwa Secondary St. Francis. Ni mbali, acha nikwambie Barodhi, ni mbali, si karibu. Ni mbali sana. So nilikuwa napanda mlima nikiangalia shamba yenye babangu analima na niko day school na kazi ninafanya. Hata kama ningekuwa nalipwa ingenilipia boarding school. But sikuwa na choice. Nilisoma.
nikasoma na hizo challenges na vilio hadi hawa wa mama wenye wameolewa kwa hiyo boma walikuwa wanakuja mpaka wanamwambia this is too much, aki ni too much, mpaka shosho alikuwa anamwambia aki ni too much kwa mtoto. Mtoto ni mdogo sana, hata ni nywele imenifanya ungeniona na kialama pake ya kubeba mtungi. Like ilikuwa hell. Seafood nikitoka shule ujue nikifika home niko nafikanga almost 7 na nimetoka shule kitu 4 ujue na nikukuja mbio mbio nichote maji ndio mimi nitakata hadi dhara. Unaona hii alama ni ya dhara. It was too much. Kware too much for me. But todo miremosie na one reason toka kuthoma. Diare na choice. Arafu dare na kere na kedo mesiria todo my aunts maugire usimsomeshe ni aguciarira musie. Unoenda kuma prove wrong. Yes, I wanted to prove them wrong. Githoma na challenges icio. Ginya ngirikia. Ni ukurikia form 4. Ni ngurikia. Utagite kana. Ndukire. Ndaigatagwo o muthenya. Ona o muthenya. Ndaigatagwo o muthenya. Ngathie mucie. Matuko maria ndathomire for 3 years St Francis no de matare. Diare ginya mafuku diare do. Ona no de matare. Nie ndahurire baba after sasa ndarekia cukuru ngira baba nie ni ndathie kwi mami witu. Imagine all those times dire ndera baba witu kiria ndiragerera. Ndariragira kundu ngoka tugakena tukaria horo cio gathira. No baba witu ni anyendete muno baruthi ginya umuthi uyu. Nona ona kungiarugirwo chapo mami witu athiaga agakoma tene akandiga ngithoma na baba witu hau akirorera TV. Chapo aheagwo tuge 3 ekuria 2 andigirie 1 na njire funga utakula kesho breakfast, leo sina 5 bob ya kula mkate. Baba witu anyendete ona agiathire handu aheo kindu ni mundu tuge tabia okaga nacio ciothe akajira hii utajipanga nayo for the whole week ama 2 weeks. Ona I think parents ni marina weko na ile feeling like mtoto yuko sawa ni vile ataki kuniambia. So ni ndathomire after form 4 ndareke tu oguo ngira baba nie ni ndathie gwitu ndathie kwi mami. Kijira uguo niguo wona wega ngimwira result zikitoka ni gashoka unipeleke college hata kama ni kushona or hair dressing. Kijira sawa nie da expectagi barothi ngorwo na todo guthoma ndathomagari ni mawira maya na kurira maithori o muthenya. Not to my surprise ngigea C. That is my surprise, ngigea C. No ni kware na fee balance nene muno. Ona lita despite the fact kware no toga muneneri bia city umaga ovyo. Ukisoka na musie that was 2006 riria ndarekirie cukuru gishoka musie 2007 2008 baba akejita kejira njoke gisoka ucoka kuure ona kaba maria ndageragira ndi cukuru gukira maya riu ni irumi kujariria uru kujiraga ndoka kuu gwake nipate inheritance vitu kama hizo and then nataka kurudisha mam. Giona this is too much. Unde step mother oyo. Gethie gicoka na mucie. My mom reure ena mwanonge. No afadhali yenye nilikuwa napitia juu kulikuanga na food huko hata nikifanya kazi kuliko hapa kwa mom na stepdad wangu yenye anampitishia. Mi vile niliona riria donire this is too much ndandikire mami marua athiete roi ngimwira mam nie ni ndathie I can't bear kukuona kwa shosho
umerejectiwa tondu ni wahikire mubaruya tondu wi muthini tondu ni wanjiarire mucie na woka wina kigireko na maithori maingi kihiko-ini giki giaku ndungicoka gwi cucu ni matharau maria meku nona nie ni ndathie hoera tu kuria ndathie ona ndio ndirathiku hoera tu kuria ndathie mami ni ndiramenya muthenya umwe ni ngacoka ni ngakugurira mugunda na ni ngagwakira marua-ini macio I wish ningemwambia ningechukua hiyo nini ungeona niere kwari na igana mamwito igite hau ahetwo ni stepdad ria sapa hiyo ndio nilienda nayo nikapack tungo twangu vizuri na nikaenda ngithia Eldoret tondu igana ni wa confirm ria mukijira do irwa ni ndarigite metha-ini riu oka ri ndio ngikinya mbere asa ndamenyaga mundu ucio okaga thaa 5 arite hoteli riu oka gukoma murie mutige korea shauri zenyu eure nie ngithie ngikinya Eldoret ndiramenya Eldoret ni kugwanjiriria kana B ngikara mukawa ucio ri kwi muiretu wa nyonire akiona uyu ni gukwarakwa ni stress tondu madaririte agioka akijuria ni nini mbaya ngimuhe karugano gakwa na ngimwira mimi niko poa nataka kazi nimekuja kutafuta job akijira we na handu ha gukoma ngimwira ndire akijira tuguthie gwakwa huruma rucio rucini withambe uke tauni o mukawa kuna kazi naweza pata kazi noguo niguo ndekire no Ngai ni mwehokeku baruthi ati mukawa uria ndaingirire wa mbere we hau stage wetagwo Umoja Hotel mutumia ucio etagwo Mama Peter hata vile nilikuja the following day the first person kwenda kumuona alikuwa huyo mama but si kumpata okumwira tu asante ngithie mukawa ucio na huyo mama kanipenda tu venye nilikuwa na kaniandika job ngiruta wira hau almost a year mukawa-ini ucio ri watu wengi si wanakuja kwina andu ingi muno maragoka mukawa watu wengi si wanakuja na hindi ukiriga iritu ogathaka we no hindi uri withe-ini ndukire ukugwo rariruka uguo afu he ndu iritu mukawa we mekira makaoneka mari athaka waje magotha tu uniform ri urigagwo ai arafu ririkane ni stage Urakiona ndereba mokite hau amolo line atu NK anako othe matira na mbia ni ngona ici riu ni ciao mwanake agioka tukiendana na ngihika ona ndio ni kuhika kana ni guika atia ngigia nda kai mureke ngwire tondu nie ri demo nini nderaga mami mam tondu ndahonokete we nderaga nginya baba mimi akinitatoka hapa kwa nyumba na neti hadi nifanye harusi lazima nekerea mathina mundu na thina kwa muhonoku hai ndete Ngai muno asa thina cio tuika sorted out hani ugina gathayu hanini na uhune bas ana gwiga Bishop Harrison yakiuga andu mehagia ni kuhuna so mwanake ucio agioka tukaendelea kuongea tukiendana ndio kana ni kwendana kana niki kana ndari desperate nake are ona mathina make ngithie gwake ni ndikaraga huruma ni kuonda ndekomboreire nyumba na gwake kwa Langas during my off day kwa Sunday ake welcome gwake ngithie mwiretu muhonoku ani akanetio one athie ohikire ndikoeka oikaraga hanini ri ninapita kanjita niki kai we murwaru todo toro ndurathira ndirenda kuigua gitunguru ndirenda kuigua ndu mukawa ndi mukawa oira okuruteka atia gitunguru no nginya kiru mukawa sasa wewe no ririkane ninapita ari na brothers yake no ria ndare kairetu kega gathaka sai nimezeka nime age sasa alikuwa anafikiria muno like akotha ugu hali hapa ndio utaenda akidwara thibitari
oi Farothi ndina ndama madarĩrire maithori makeri madarĩrire akĩnjũria ndeno nĩ yao ngĩmũrauga atĩ ndĩna andũ wĩna nda wĩna nda nĩ yao kai omenye mwanake anjũire ndĩ kairĩtu gathirangi kega ndĩmwĩra nĩ yang'ania ũcio nĩwe mũndũrũme wakwa wa mbere gũkoma nake akĩnjĩra wĩ ready kũhika kana ũgwĩka atĩa imagine mũtumia ũcio nĩ anyendete mũno ngĩmwĩra ona ndiũĩ ngwĩka ndenda kũhikio nĩ anake ake mũtumia ũyũ arĩ na mwana ũmwe na akĩhĩta ndakagĩa mwana ũngĩ rĩu arĩ tu na mwanake ũmwe mwanake ũcio nĩ ahikanĩtie okay rĩu rĩ niĩ rĩ ngĩona haha aca sitaki chakula sitaki nini no gũtahĩka ndiũĩ ngĩra mũraya niĩ ndĩna nda akĩnjĩra nĩ sawa ũka kanyũmba karĩa matũraikara Farothi ona kaba gwakwa only a bed na mũratonywo andũ arutaga mũndũ mũthaiga agathiĩ kũhika korogoco abotije ati mũratonywo ndũ akonete hĩndĩ ya wathiĩte nĩgetha ũgĩe hiyo siku hiyo na I think mara ya pili nĩguo ndaingũkire maugaga atĩrĩrĩ atĩ love is blind maugaga ũguo atĩ love is blind oga ndarĩ blind ndarĩ gĩtumumu biũ kĩrĩa mbere ũgĩtwarwo nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa wonetio nduonire nyũmba ona ndonaga thitima socket harĩa ĩrĩ oka wĩ mũritũ nĩguo nĩ socket ona ndĩaguo kwa hau kuduka kuhana ati kari kugũkũ ndarĩ bĩ kĩbĩ nginya njiko nginya stove nginya ndono ũrĩrĩ wĩiki umenye mwanake ti wĩrarĩ sasa hizo ndio ameanza kunifunulia si job yako ni manamba nĩ arĩa gũtega oneka kari ga skudi. I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na ona ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash urihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million urihe deposit ya shiringi 200,000 icio ingĩ urihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Protishi ire na title deeds. Ũhoro makĩria aria na Farothi kugerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited Farm Foundation. Gĩikara na stress rĩu kwanjĩrĩria to savings toria ũririkane ũrĩa nderire mami everything is on my side, kila kĩndũ nĩ niĩ. Mwana ũcio I think nilifikisha nĩ ndaciarire mwana na agĩkua. I think ni stress issue. No ndiatigire mwanake ũyũ tondũ nĩ ndonaga kĩu gĩake. Gĩikara ngĩgĩa ihu rĩa kerĩ rĩu ndĩna mwana mũnene arathi class 6 rĩu thaa ici. No hakinyire handũ hagĩkorwo so toxic. I think nĩ niĩ ndambĩrĩirie tondũ ndaririkanaga o mũciĩ kũrĩa ndatigire mamu witũ. Nĩ thĩna ũngĩ ndĩigĩrĩra mwanake rĩu akĩambia kuona awambũi wa ngari ya njoki. Thaa icio at least to maisha nĩ tuoka wega.
tugithama kanyumba kau tugithie 1 bedroom kimenya gwithamba na geisha maisha ni maroka wega ugitheuka tinie ne utha icio de shosho genyo nama nie ndathire kwa mama Peter akinjuria we ni nani tumioria hoteli ngemura bishiko akejira enda jikoni uchote chakula ukule kwanza alafu kuje tuonge dena ihudha icio iruta wira after 2 months gishoka mucie neguo thenio ni ihureu nikaskuma giciara kana gakwa through CS after 4 days re genyito ne mastitis umwana wakwa dogire dena iroda igire cia nyondo neno ya guthinjwo oririkane bili ya hosi ne bia cigana tudaikarire ko almost 2 weeks ogwo neguo muraya wakwa okire na tukahepa hosi juu tungelipaje hata kama life ilikuwa imeanza kuchange tukua na hiyo do ngethie ngerera mwana wakwa wega hakinyire hado giona hapana acha ni jichoose let me choose me na mwana uyu wakwa itana umako ure after mwana wako are na 1 year and maybe 2 years kwa amefikisha vizuri dena ihu na dia menyaga nawe kai siana ni jeka farodi niki dena ihuma guys gitaima thiete wira giuma tondu mundu uyu ri ndiraguteithia wina mwana imagine mwana uyu ri nie ndoka kuoha mwana wako wa kere diaper first born dia muohire diaper it was so toxic and then hakiri ciakwa ciothe ciarĩ kwĩ mami ari toxic no wagiongeri no toxic kweli kana uramitio toxic atiriri ndathire family planning to backfire yes ure sasa nikatoka ngiuma ku giuka mucie ando wewe ruta gitaimwa athiete wira tondu imagine ndina mwana munini ndiramutiga ndikea muthenya umwe ndokire ngikora mwana wakwa kiromore ona thaici ni akoragwo na harama ameumwa na mtoto mwingine imagine hoteli nalipo 100 na hapa nalipa 50 nimebakisha fare tu ya kwenda na kurudi hiyo ni kazi gani mtu anakuachia so reke tu nyume na thayo gitaimu ni athio athio igana ciana ageragia igana mwaka ule kocio kai tene ma hai 2010 ni 2011 2012 igana lele kido kirana ndayo ngiri ala ici atire ma igana no ane yago kaino kaido na paper bag ici ngiri rolete koino kido igiri ure giuma ndiathire mucie direct tondu indo icio ciothe nyumba iyo ni nie ndagurite ri ndakuire indo ciakwa ngimutigira orire wake na ngithie ngikomborera nyumba wambe ukomethi the following day ngithie kwi mami ngimwira mam kana uyu mtoto ni nini ni nini ngimwira akuna riu thaicio mamu witu ungimuona ni ta maito wito yani ni double age mathina maria namo no ngimwira tu nikalie na mtoto mama ayo ke no rio double age miaka yako kai hadora rima ona digesmile donire mukinyiri gicoka Eldoret riu ngianjiriria kuhaso gicoka kwa mama Peter akenyamukira aki thanks so much mama Peter nakupenda sana akenyamukira na nikafanya job venye niliona hii mimba imeanza kuonekana mimi ni nani ikunisumbua giuma githie huruma Muthuri ugewetagwo Nding ari na muiretu wetagwo Shikutani ngimera shiko nataka job akijira kuja hata ndio tumejenga hapa kwa hoteli kuja utushikilie githie handing
Ngiruta wira hau uguo. Ngiruta wira. Riu ri ndena mentality area ya kuruta ihu riri. Naona. Mutumia uria twarikanire nake muthenya ucio ndirathie kuruta ihu ri. Muthenya ucio niguo ndaciarire mwana. Mwana atari athie kliniki. Ndoraga na kamba hapa hivi ndi atoke. Mtoto nimemchukia forever. Yani umeichukia kitu. No nioka. Nioka na ndaciarira fara. Eda kumurute munene. Ndageria kuruta mwana uyu ati wanakunywa omo danyua. Wanakunywa sijui gotire kindu itanyuire. No mwana ngiciara. Kaire tugathakai. Ungikona kanyuite omo. Gathaka ni ndakonire tondu ndathire kwa midwife before nginye ngiciarira fara. Riu ni andu mamwitire oke anjoe. Riu ndari na mtoto namwacha hapa. Midwife ucio Ngai akimucerera akimwira hapo usitoke. Tulikana yeye hapo hadi saa 7 venye alini discharge. Yes. And life continued. Life continued. Ciana ikinene ha? Yes. Nigocokerera kada. Oh, dire dasoka. Tiga gucoka kumuhurira thimu. Until today. Yes. Ndaumire ku ndena ihure ya mieri iyo. Until now. Hey. Yes. Now ni mundu mwega. Handu hega. No ndira mbia ciake. Direda tiga mbia ciake. At the end of the day sawa. Na wacokire kuhika? Asa. Angekwira riu ri ndwahikire. Thikiriria, tiga ihe jaribu kuona rio ndwahikire. Ndi haha. I'm the father of the firstborn and secondborn. That is the fact. Sitawai acha kuambia watoto wangu. Apologize. Ile serious. Siwezi. Ukaga ku apologize ile Dubai. Ngaruia alisingaruia Pastor Kefas alisema unaweza remarry with a condition. One of you niekete odharia. Unaona? Unaweza remarry kama wewe. Yes. No riu ri o hau ri ne hugaga atiriri no muiguithanie in case asa tiga ko no ikare thira muiguithanie na kugetu kana muiguithanie ale mutikigiritio gucoka no. Choose yourself. Jichague your well-being and peace. Acha nikwambie, leave that alone. Before niende Saudi, I had a relationship, a very good one. But this man, I think, alikuanga so obsessed na mimi. Yani alikuwa amenipenda too much. Yani ni kama mimi ni property yake. Unaona hizi mashamba una advertise. Mtu akinunua sini yake anaishika hivi. So huyo mtu alikuwa amenishika hivi. Na sio ni poa. And let me tell you, kama kuna watu wanapenda huyo mtu ni watoto wangu. Juu huyo mtu kitu ya kwanza alijua na wewe. Kitu yenye nitafanya nitakushikia watoto. Of course, hiyo ndio siri ya mwanaume. Penda watoto kwanza, huyo atakupenda cha lazima. Hadi wa leo tuliachana na huyo mtu in a very bitter way. Tuliachana vibaya sana. But up to now vile nilikuja sianasi ya kwa kedo kea bere umekuja na mtu fulani. Ginyadha isi. Tiga usio ginyama mwito. Yes. Ape justice. No. No. Okay, so do kahika niguo renda kuga. Ni kahika. Love is so sweet. Marriage is so sweet. But in marriage it entails a lot. Maudu maige mono inakuanga kwa marriage. First of all, wachana na mapenzi kwa marriage. Mapenzi ni kitu ingine iko huko nyuma kabisa. Mapenzi. Ate wedo, ate nigwedete. Oh. Agikoro, ebu tuache kwanza hii raping ya Amnon and Tamar. Alimpenda kabisa na roho moja. Finally alimwambia aje, I hate you more than I had loved you. So love ni kitu ingine ya huko. No, really kane love ni gift. Jesu alitupatia kama ujanehemishiwa hiyo gift ya kupenda mtu mwingine unavyojipenda. Lakini sasa ulikuwa unapendwa mpaka umeadmit.
Yes, nilikuwa naona but hii mapenzi ilikuwa toxic still bado juu singesalamia mtu, singeongea na mtu. Wewe ndio munone thina. Bawe kwa ndio munone thina uri ungi. Ruka kenda na ati. Asa ti oguo. Ati wewe ndio ngia ndo aki. Tiga. Uheo wendo ndio wendo wothe. No thina. No muto tukanagio na ijubi. Ati wewe. I have to guard my property. What is love? Gorie, ugo mundu akirima mugundo ina taito aku ri. Ungigwa ate. Tuka mundu ona tukurima arura ku thine mugundo gwika atia. Faruthi tajokeria kiuria giki. What is love according to you? Love. Wendo wa mbere ni respect. Kuhegetio. Kuhegetio ni kunyere. Especially for women, ithuĩ tutekaga gutwenda hari inyuĩrĩ ni kunyonia gitio ku ni twitaga kwenda. Hari mutumia ri it also works respect na still be there for her. Okay, he maundu maingi muno mahutanĩtie na kiugo wendo. Tondu tariu nginyendera ciana ri ti kuga ati 100% ni unyendete. It could be a trick nigetha uhote kugetha. Tondu ndiramenya kunjikia moko ri ngugerera he ciana. Uguo ndawini ngoro ya ciana ndawini ngoro yaku. But ungera mundu rageria ningi kibaro kiu giothe no akwendete inathi. But no agutekire advantage. You do akiwa ciana still. Yes. But now still you are very wise. Really, nigino ke ukumuroro ria roka woneka ni kindu kingi build ka ni wendo ngi build ka ndakora ara ucaria no uri ara ucaria hari we ndarahota kurehe. Ririkana atiriri. From the word gore, niliona donire mamu witu kihiko giake githikithario ni mutumia ungi. Riu ngira Ngai sitawaitaka relationship na bwana ya wenyewe. After 1 year niguo ndiramenya mundu uyu ri ena mutumia ti umwe noga 70 kana 90. Wakita due diligence. I think so. Aba gwikwo search ko ya green card ino ukamenya current owner, previous owner. Haji that. So you never did your duty. You know urahitiria ngoro yaku. Yes, I think so. Tukenda kaba agiokiria kwire na mundu nigetha ukimwenda ri umenyage wenda mundu wina mundu ungi kugo hewe ndo tara expect ya kuhe kugo ni ari ugayaga. Yes. No ruguka ku realize later on ko painful. It was so painful. No menya tiriri mwiretu mutumia uyo menake nyumbari mundu ena ciana nyingi ona ingi ndararirikana ni sister yake. Sister yake ni anyendete muno tondu ndathire ngimwira mimi nimechoka. Akijikaria akijera unaona hiyo kiti. Kesi nimefanya noga 300 kana 5. Tiwe wa mbere niona ninogete. Mutumia uyo wena menake ri ena kihiko-ini ri ena almost 10 years ndari agia mwana. Na ndajire ngona ni ndahurirwo thimu ni mundu rucini ngomete. Hello nishiko nishiko. Tigana na muthuri wako. Muthuri uriko? Maina. Eko. Haha. Ithini kiara kwendera ciana uguo tondu kore gutire. Nie ma nginya ngithie kwa mutumia murata wakwa ngigutha ngimuria ni saa ngapi tondu ndonire ni ta kiroto ndi. Mundu uma amwa gwakwa sapa ajira athie wira arutaga mabiashara tu athie wira ni eterwo muthirigo arathie kuita isili thaisi nyumba ni mutumia arahurira thimu aturaga guko ni kurota ararota nguo ciake ni ici irato ni ici curakini ndandiwe muthuri ni akanirie wira Nikionekine wali kana kiroto-ini. Tumia usia kijira ni usiku enda ulale lakini ujue si ndoto. Kama unadhani ni ndoto kenye umeona si ndoto. Rosini iri ari wakwa 6. Kati ni tuonge kimwira niki turaria. Ungenda twarie ndehera ucio nanie twarie. Tumenyane. Kuliko kila siku vita.
It wasn't possible at the end of the day. Todo ni twarumanite obviously. Unitukane hata mimi nitakutukana tu. Because kwa nini umenitukana kwanza? Sunge niongeajaria like nagiteo at least what happened. Because tini a day wrong side. Ni Muthuri waku we on the wrong. Murie kwa okay hata kama mimi niko kwa wrong. No wakire murango-ini waku. Muthuri oyo twarie. Oh yeah. It was soon. Ule wambira kumurutira nguo kana. Ira to ndambiriirie kapepa bagi-ini ngimunyutira nja. Ngiona at the end of the day ri ni nie ndireherithia ndire wira. Ndaciara mwana wa keriri ni ndaruga hau niguo njamanie na mundu uyu. Ndaciara mwana wa keriri after 1 year ri ngitigira mami mwana ngioka Nairobi he muiretu murata wakwa nilimwakomodate nikiwa LD akejira oka kawa gware kwina wira wa hoteli ngithie ngiandikwo Myers. Unaona kwandikwo Myers ri ngiendeka mutumia ucio rire onire kairetu kega ri akiuga huyu hawezi uza kwa hoteli ni athie ba ni njoi Taska ni njoi ni baridi kana ni warm ure ngikio ko unataka nini sasa customer unataka nini Guinness baridi hiyo ndio niseme aje gasoka haria kuna Guinness ende umuulize anataka kubwa ama ndogo rudatindago sales ciakwa ciethe no after 2 months the way I'm talkative hakuna mwenye alikuwa ananiona mpaka nikaongezewa salary geruta ko for 2 good years ngiuma ko ngiona mushara ucio ni munini nie nyendetie irafu yes nyendetie irafu ta 70 kinya tauni ino ure mundu uyu twacamania nake kirafu but at least nindirateithia mam na muthenya umwe baba ni okirire akioya stepdad na agithie agitigira mami nguo ciake na ciana ciothe ma boys hau na ciana ciakwa ni igire ni urake imagine riu nifanye kazi na bidii nitumie mama. I thank God ile mentality ya ona ogira mundu ni uraruta wira kirafu onaga tu ukifunga kazi unaenda na mwanaume mmoja leo kesho na mwingine nie ndiakoragwo guo naona haha hako niho hakurutaga mbia muhuko nie nginya ni ndariganagirwo guthie office kugira mushara de na mbia stahana Juma kwa mwiretu ucio ngithie riu gwakwa nikajinunulia everything ngigurira mami everything itedo everything dekira fure Kikuyu Road getago Ocean mundu ucio agurire hau riu uyu wena mutumia riu agurire kirafu love on the first sight unakunywa nini na kunywa balozi na ukae hapa giono yo kwanza nego swipe ara swipe mali safi shikamo ndakinya haha ona direrifa ati niguo njikarethi handira ikara yote furi tukianjiriria kwaria ni ndihithaga ciana ciakwa ngwiraga director ma proud mom of 2 anyedire na ciana icio akijuria ziko wapi wako kwa mama si wamefunga shule kesho wakuje Nairobi gemwira naishi nyumba ndogo haizi kuja wapi gemwira I think nilimtrust hata sijui ni ulimo kana nedo ndioi kaige tutuaga ni wendo watuma trust mundu ucio na ihenya uguo tutia ndu othe wiraga yes ni wihenagia ni wendo watuma you are my right man gucine kio ndakuheirio horo ucio tegwiciria akijira sasa hizo nyumba nazionanga ni bed sitter hau niho kuma kesho utafute nyumba ya 1 bedroom ama 2 bedroom Jesus no horire thimu gutumire bia na ni oguo niguo ndekire kisaria nyumba ya 1 bedroom ngimeona kidumira bia na deposit na bia cia kuhamithia ido na hapo ndio nilianzia maisha huyu mtu nilikuwa natoka job
anani drop kwa gate. Aliingia kwangu after 4 months. Imagine. Ni mugi. Karataka ule ni mubaki. Sio ni mulu. Ugo niguo tukaendelea hivyo. Still bado tunafikiria mamangu. Nilimwambia after 10 years. 10 years imefika na inapita. Sijanunua shamba, sijamjengea. Oh, by then yali now 10 years. No amwirire marwa maria no andikite nyumba. Yes, na shamba. No nduri record. Oririkane de na brother sisio? Kwena Ian, kwena Junior, kwena Bruno, kwena Tim. Hao watoto wote wako private school. Mimi ndio nawasomesha na hizo kazi za ba. Nikisikia huku kuna lipo 10,000 gathie. Ona dikuga goko ni dauma. Gathie nako. Nduramenya haha ri ni njui kwaria. Au ni nguona kindu kega. Ndigwa goko ni 15. Gauma goko gathie ko ona goko ndikweterera mushara. I don't care. Kwena bia tiguo. Na tips no nyingi. Pero kwanza mundu talkative na tips re maiguithainie muno. Muno. Kirafu ri wanasemaga kwa club. Mwanaume ama customer oka kirafu ri bia yake sikoragwo muhuko. Niwe ogutuma arute ciothe kana aziwache zote ende nazo. So uamuzi ni wako. Ule brother yako akirikia form 4 akaenda nikamtafutia job LD receptionist. Gimurihira School of Accounting how LD. Wewe ni Ian Junior nigira form 1. Niwera akirafu. Nilimwambia shukuru ere ogeto kune kugathie agetwa Western St Matthias. Giriha mwaka mugima ni uri arira mwana mwaka mugima. Yes, mwaka mugima. Fafa waore ekuo ne mugima no ndamateithagia. Nie ni ndaumire gwe fafa ito na ngiriganirwo. Okay, ndire ndariganirwo ni fafa ito. Tuhuranagira thimu hata jana alinipigia nikamwambia atakuja Nairobi. No ore are ni ariganirwo ni fafa wao. Kwena Bruno Junior form 3 re Bruno akigira form 1 ngimurihira mwaka mugima. Kwena Tim atuire private school ako class 8 nilimtoa last year but one riria ndakagira mami. Naona Junior ni arekia shukuru 10 years re karibu inaisha. Hii relationship sasa ndio imekuwa toxic na modo ni agani ya wira wa kirafu todo ni drag idio o modo ni ajoy o modo areda tu Suzi oka o modo akionoyo ekonjera. Alafu tena nimejua kuna wanawake kama 200. Hasa leo ni atige wira nitakuwa na provide giona wewe ni ulimo. Hata kama unanipatia business yako sikoragwo ciena cama muno because autakuwa unanipimia ririkana ndena gwito na ndiena ciana citu ninie muthuri wa mami ninie baba wa ciana citu na ninie baba wa ciana ciako na ninie so wetu nikapigia msichana mwingine simu rafiki yangu nikamuuliza siku hizo ulienda wapi akaniambia uko Saudi wewe uko wapi nikamwambia penye uliniacha akijira enda afya center pigiana isimu nini gimura ni direda guthie Saudi kuwa ndumoraga ndirathie kure kejikare na gathuri gaka kandeithagia geikara muthenya umwe tugithie kirafu ndire wira tugithie kirafu tukinywa mwanake ungi murata wako akiuka ekaunta-ini na nie ndi haha ri ndikuhenanie ni nyuaga akanitumia kama pombe 10 na ngirehero akijira goita akijira ni zaule ni ngikena na ngithie ngimwira asante ni mama Faruthi riria ndacokire gitini kiu kirafu kiu ni kuhingwo kiahingirwo niki
ni kuhuru kuria ndahurirwo ni mundu ucio. Kuna alama hapa hivi alinipasuaga hapa. Mundu ucio ahurire nikafaint na nikafaintuka. Nejo hizo wahurirwo. Hivyo. Na akedora nginya nyumba, akehingurira murango na akehingira. The following day, daibete thakame kila hado, hapo ndio nilifunguka macho nikakumbuka. Orea sister yake ajirire. Mimi nimefanya kesi ninogete. Ugiajiriria reu Facebook. Gisamania na mwana kiongi. Kenyans working in Gulf. Etago Isharia. Qatar. Thank you so much, Isharia. Ahire namba ya mwiritu etago Susan. Susan akindeithia. Ndiramwira okari ni dadi ni be ni kila kindu. Kamurugera. Oyo mukoho. Eni. Atumia ni higa. Muthenya omwe agiuka. Wani ta? Agikora gotire ite nyumba. Kijuria viti zimeenda wapi? Gemwera todo mimi ndio nilinunua hizi viti, nimeamua ziende home venye tu nilikuwa nimekwambia ogore siaku negure utohikanie fio. Unaona mutumia ore amenye tuko wangapi? Wawili. Aona kagege. Tuena orere ikitanda still bado nilinunua. Onokoro ne biasi yaku ri no wagurire nini. Sunday regira mundu ucio wakuire indo ici ukuje Sunday uchukue izi zingine tondu ndamenyaga Sunday ndakoragwo nyumba. Okire Saturday Sunday ndarathie kundu. Ai. Na ngari ya guthie Western re kirorire igiki. Gimara unaona venye tutafanya. Ikitanda nataka iende home. Niguo ugure kila kitu pamoja. Tuishi maisha poa. Sasa mimi ni bibi yako ya ukweli. Before that corona silikuja. Huyo mtu alinitoroka the whole year. Hakuwa ananilipia nyumba, chakula, everything. Alitoroka hivyo, hatukukosana. Nikangangana nika succeed hiyo mwaka moja. And then alirudi nikamwaccept. Aira gatiarike. Ko na ndugire mafuto maira na kutia na circulation ya besha wega. Nikamwaccept bado. Eure nikamwambia mimi kenye tutafanya hizi vitu zote ziende mpaka kijiko mpaka everything. Nyumba ibaki empty. Ogore indo ige. Ili ogorete gwaku icio nicio ndirenda gukwa kijira ina shida waambie wakuje wabebe. Hata ndiye aliwasaidia kufungua mpaka kitanda. Sigethi. Na gemwira nataka kuhama hapa akijira ndio utafute nyumba na unipigie simu. Gemuhorera thimu hwaine ucio. No menye Susan yahorire thimu rocio Monday. Rosini nikuwe nimefika tao. Juu tuna travel usiku. Kugo tufesha toto gutumiro twa gwetha nyumba. Agioka tukiona nyumba njega kimira hata tusichukue nyumba kubwa sana. Si watoto tu watakuwa nakuja kidogo magadhi. Nataka watoto wasome hapa ni sawa. Tutafute tu bedroom. Kiona nyumba gerone 15. Kijira wacha kesho mwene nyumba okare demirihe. Kaambia ni sawa haina shida. Kidumira giri 10 kwanza nitafute tuseme kitanda ni book kitanda mzuri. Yes. Rosi nigimuhurira gikoma Rosi nigimuhurira thimo. Sasa nimempakia tunguo twake vizuri kwa Marlboro kwa karatasi. Gimura thimo. Kama gimuria uko ndio natoka kwangu. Gimura tusamanie gwa kuwira-ini. Urathi kurosi ni ruru ruothe. Gimura niko kwa nduthi naenda kupimisha kitanda. Sio dena bagi ya kwa mugongo. Dere dine guthie ndirathie. Agioka tugisamania ngimwira thanks for everything but naenda. But nitarudi after 2 years. Wadhaka na hakirishi yake. Yes. Hivyo ndio nilienda ngimuhe karatathi. Mundu ucio nilikuwa nageuka hivi nyuma mpaka venye nilifueria. Hakuamini.
Githie gikinya airport amenipigia simu 7990 niko na tu acha nichukue ona ti madhara utondo ai daikia thini wa situation te onege tokata ni mudo kira okabia kairi no kiri ngoma hapo ndio kijapezi yako kai ukikajizore depression ndio kwako tini ndare wa mbere wa kire kana wa gatatu nie tuge ndare wa 300 no no problem. There is so many shoulders there ogothie urire tu no girio maithori na muturire wendele unigethie na ngethie Saudia we gikinya Saudia nilika accommodation for 1 month because boss wangu alikuwa travel vacation ukumbuke ilikuwa wakati ya corona athiete vacation France riu ndimweterere okay agikoro he handu utangienda ni accommodation hiyo it is so sad yani ni kundu kuru reke tugwire uguo alafu ni ura imagine ni msimu ya Ramadhani ni msimu ya Ramadhani so chakula mnakula after mara moja wako menyerete to snack to chipo mwitu mahuta to kebab to sausage to keki garehero ginya lollipop menyerete kuria riu ni urona after 1 month no twaria ingi muno ku accommodation hiyo arafu mkubwa wetu alikuwa Asia alikuwa anatutesa so boss wangu akakuja na akanichukua nikaanza job May 20th ndio siku yenye niliingia kwa boss wangu na nikaanza job. Kufika huko ni couples but they are aged. Hawana mtoto mdogo, mtoto wao mdogo anafanya World Bank Saudi. So ni watu wako poa. Hakuna mtoto labda wajukuu wakuje hai hivyo. Tulikuwa wafanyikazi 3. Mmoja akaenda tukareplacewa na wengine 2. So tukakuwa 4. Reke gwire barothi ne ndutete wira wa kirafu no kurutithania wira na andu aige nyumba challenges zinaanzianga hapo because kila mtu anataka kuonekana kwa boss urenda gutuika mwega kwi boss niiri nikikia ndehire ku ni wira ti shushushu ti pepe ni ndute wira wakwa ndarikia ri gome mutumia ucio ndafutaga andu a wira he mutumia wina 20 years ko he noge wa 15 he noge wa 12 yona ni atumia akorofio ni nie ndare mwana ona ni nie ndare mwana ginya mutumia o mwana wake last born de mwana wake yona no before me nikuje he andu aige muno mokite 1 month 2 months magathie 4 days he ugiginya woreire France imagine una kembo in Europe agithie uguo ni to challenges toto kwenda kuona we mwega but the house was so good kware kwega muno ndathiete ku kindu kia mbere kuhonia ngoro yakwa at least nijipe time nipone nijue nataka nini kwa hii dunia. The second thing marwa maria wakire mama na ciana ici ciothe 4 plus na ciakwa 2 cie cukuru kindu kia mbere ngira Ian witu ndugucoka college iyo ni athirira hau junior ni aninite cukuru agitochuka university ngimura autaenda Bruno Redhaisi form 4 are form 2 ngimura tu wende utendelea na masomo ngira mutumia ucio nie ndina bia nini gombera I promise you tondu ni ajirire he ungi worire France na akiuga ndakandika muiretu munini tanie akandika kagatuto shushu tondu gutire kondu turithie ni promise tu utatoroka ngimwira ni ndaku promise na dora
kuria tu ukanyona ona ndukanetikire nyume bururi uyu reke ndure guku gwirire guku ngobithia bia. Kuna siku ulikuwa TikTok live, I think ulisikia nikisema hiyo story. Hadi ukaniuliza uko na pesa nyingi aje? Gikwira nimekopa na zenye nilikuwa nazo nikaongeza. Gikurira mami mugoda, gimwakira nyumba ya 3 bedroom permanent, sitting room na kitchen. Gisoka sunona ni boys only tuko now. Gimakira nyumba ya 3 bedroom na riko. Na gigurira mamuito ng'ombe. I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na ona ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash urihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million urihe deposit ya shilingi 200,000 icio ingĩ urihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Ploti ici ire na title deeds. Ũhoro makĩria aria na barũthi kugerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited Farm Foundation. Yes. Hey. Ukihingia toria waigite. After 10 nigedade mami after 10 years I'll be back. Nitakununulia shamba na nitakujengea na mami ndukarira rigi. Nona ukariraga ni gikeno. Yes, and it was true. I thank God. Dirokire Tuesday this week. Last week to command a day na wiki. Rosio gani na wiki Wednesday. Acha. Duikanete? Kuma Saudi? Yes. Wow. Ato du fiu arumene murero ya tabarire no. Ndamuthaire mutigathake na ngoro eno riki. Ngoro eno nirahonire. Ndire kwamukire kire makingi. Afu no me thaici muka munyotetio ni wendo. Ni thaici mundu very promising. No reke ngwire baruthi wa Thayũ. At least wauma kundu ri. I think wage na heartbreak ri usikae tu hapo. Go away, go far away. We ni nani? Who are you? Nataka nini? Naona 2 years and 4 months. It's 4 months. Wana mutu mere hatigire karatathi kariari twende igwiratha. No reke ngwire ndi mwega muno na ni njui kwira mundu asante. Najua kuambia mtu asante. Unaona venye nilifika Jomo Kenyatta. Nilimpigia simu. Ala. Yes. Kuwa kumugorokia leo nije makiria. Akijira gai umerudi gemwira hii. Gemwira nasikia ulioa akijira hii. But I'm not happy. Gemwira ndukamake. You will be happy. You will not you there. Na rĩu watigĩte bado alio na mundu. Akimuigata ucio utagiaga mwana. May God intervene. May God really intervene to that woman. Because ona agiarirwo muno ri ni athiaga akanjiriria kumwaragiria maundu moru ni wona Ngaima aririkane mutumia ucio ona ukoro-ini amuririkane tu amuhe tu mwana basi ugage ni ndaciarire mwana agikua kana mwana akiuma ugage tu uguo Magai amuririkane ona ukoro at some point nitwahitanirie nake ri nie ni ndethire namba ya muiretu muratawe na ngimwira nataka kumuomba msamaha na record voice ngimwira mpatie your voice
Todo ndina mwana muiretu na siwezi nikataka akapitie hiyo hali. Na wewe ndio kile intention. Yes. Ndio wakinya jike ahagwire atia finally. Hakuna. It's okay. Gimwira thanks. Nimekupata ukiwa mzima, hata mimi niko mzima, nimerudi. Hopefully inshallah siku moja tunaweza kutana kibahati mbaya. Isikue nitotumete odho. Unaona? Asa. Unisalamie nikusalamie. Akijira sina ubaya na wewe. Bas. Wow. Miturire eruaga na icama on the other hand tondũ wehereire stress urathi urahil ura fulfill Yes. uria werire mamu wanyu Yes. umuthi ona ungiaga maundu maingi Yes. you remain happy. Yes. Ni kuona mamu wanyu ena gikeno. Nyumba ĩno rĩ ndamĩaka ndeciragia mwaka rĩ ni kindu kinini o kugura matofali nini na nini. We Deikio omenye ndina ciana cukuru ni uraririkana ndina ciana cukuru o ni mwako nie ndiraumire Saudi itare ndiregurira ona socks no thogithi ndire ndegurira nginya thogithi nie ndaheagwo nguo ku iria mateaga ngoya ngekira na yo gicoka season 2 ne kwirora. You think you will go back? Nyumba ĩyo rĩ nĩ njega mũno na nĩ njega mũno, mũtumia ũcio nĩ mwega, muthuri ũcio nĩ mwega, ciana ciake nĩ njega mũno mũno. No reke ngwĩre Barothi harĩa kabere nĩ ngũkwĩrĩte choose yourself. Mentally, physically, spiritually, emotionally. Shosho acio maikarĩte kũu mũno na matirauma thaa ici kana rũciũ. Rĩu mendaga acio monekane arafu marenda atiriri wewe umenileta mimi sister yako ndehe sister yako usiarehe uyo uguo. Yani tumakosa tule tudogo unasikia hello oh no na mutumia uyo akoka arafu mutumia uyo ni introvert na gutire mundu muruta introvert akororago agakwira don't repeat again nikideka nikiwiro agiguthikiriria asa wathie kumuria nimefanya nini agakwira I'm so busy na gutire busy ni movie ara watch. Yani unajipata you don't have peace. Noona you don't. Musi ucio ni mwega muno no asa tina oru no direda two peace. Mwana witũ ndamwĩrire September nyũmba ĩno ndirĩkĩtie itigarĩte kitchen cabinets na kupaka rangi mara ya pili na kutengeneza hizi ventilation only. Kila kitu imeisha, ni hiyo tu imeisha. Ni gurite kila kitu everything ginya thitima ni jikirite everything, hiyo tu ndio imebaki. So September gira June tondu no ikarite miaka ere September ni ugucoka cukuru. Ndiraumire Saudi Arabia reke ngwire mwakore Faruthi ni uri waka mwako ndurikaga by the way mwako ndurikaga. Nie nderire mami ona kama sitakundiletea hata skari shukuru. Mami tu akijira staki si nimetoka rentals. Iyo area hii nyumba yangu ndio. Rĩu na kĩrathimo kĩrĩa kĩnene ũretheire gĩ Saudi nĩ kĩu. Andũ maneka maũndũ maingĩ no kĩrathimo kĩrĩa ũrethire kĩnene kĩu nĩkĩo gĩkũ ignite the next phase of blessings. Amen. Ready hau September direda mwana acoke shukuru. Tumebakisha mwezi moja. Ndire na bia todo kila kitu niliinvest hapo. Juu cost hiyo shamba na kujenga na everything na deo mwe ririkana tu nenie uyu ni marekira ni mararia ni mareka kila kidu na nini ti ati ndirareho milioni ko asa ni bia nini muno no kugiginyana tu. September mwanao ni arendekana athie cukuru. Ni ndirahurire baba thimo
for the first time. Ndramwira tu ndeithiriria ma. Ukijana amefika mali amekuwa depressed. Araikaro uramwita hakuhe maita matano. Ndaretika. Nginya uthi ukamutapa. Unasema aririkana watoto wenye waliitwa nao Chuka University wamemaliza semester wanaenda ya pili na mimi niko hapa. It is so frustrating. No. Ugimwira September utaenda shule. Ndiramenya egothie atia no Faruthi reke ngwire ni egothie cukuru. Nona ni egothie na ni egothie. O mare ndandikire mami after 10 years ni may fulfill. Si September karibu ifike na hiyo September ataenda shule. Always kuanga tu na faith itafanyika. Turathomithire githomo kia great faith. Turarikirie githomo kia faith na great faith. Tugithomithia witikio munoru, witikio munene, witikio and that great faith. Yeah, no wahuthirire great faith haha gwakira your mom. So I think nothing is impossible in your life. Nothing. Sisi ndio tunekaga tu kile kimlima hapo. Limitations. Ati siweza. Uwezi weza kwa nini? Kama Kiwete anatembea hapa Tawa akiuza switi na anajilipia nyumba anakula. Who are you ukiwa tu mzee? Kamodo aikara nyumbe wike ni ari anakanywa ni magathia kaina ni magathia gekogo. Guthire mundu ikara maisha megata Kamodo. No ndarona. Imagine. Kinya kiheo mugo. Na ndahota guthi wega. Tariho mundu andumire 8600 Faruthi. Icio ni cia Kamodo. Just I think 3 days ago so. Anida. Todo dukane kokoro ndurona. Tikuga ndo na kioneki. Na tikuga ati you limited. You can walk. Akoni urari yo no ko ndurona. He andu ngiaririo through wisdom wire Ngai akuhete urute bia cia muhuko no te kumona. Aiko turana kerete githie ni Faruthi na twaragia. Na gutira hutagithie nake. Ya ndaranyona. Ndwabatara kuona mundu nigetha mwiteki. True. True. Saudi is a good place. Ukijua mimi husema unaona ukikuja hapa kwako asubuhi unajuanga naenda kutransform life ya mtu mmoja, wawili ama watatu. And God please nisaidie tu niweze kutransform your lives. Ukitoka huku ukienda Saudi unakuanga tu umeka ile like nimeenda huko nataka kufungua biashara. Hakuna nchi na raha kama nchi za Waarabu. Ni ile wameficha chini. Juu Faruthi dogejera okuiga haha duka na hatire customer. Kitu ya kwanza utaangalia ni customer, then uangalie security. Si ndio uweke duka. Ona makiugaga ate kau adu ni maredia johi, ni mareka wagano iretu etu wa Kenya, ni mareka ki. Nani ametrigger? Ulienda huko ukijua naenda kutransform life. Waragiria na merabu. Merabu ati thaisi ena duka neonekanire? Kawale atamugire kutus. Ukienda huko jua Kenya umeenda kufanya. And then ukitoka huko ujue ni huko boine wathie no freedom huko. Freedom iko but no titele ya kwanyu. Sio ile ya kwenyu. Hii ni freedom yenye una risk. Umenya umaga huko kwanza una sign karatasi kumaanisha ni kama umeenda theater. No. Yo kama ni ugocoka kana ni ugokua niona wathie ko ure arafu bia iria ciana ici cirarihwo iretu ya mararihwo ni bia nini muno. Imagine 900 times 30 ona dukinyetie ngiri 30. Ndakwira. Wow. Ngai ni mwahokako. Riu thank you ndo kuma kugwothe na ugakoto inspire. Hario kaundu wathomithia mundu urenda guthie gaf na mundu we gaf na njugaga ona nona nginya kamuturire kau gaku ga wendo he andu ingi muno mathoma nako tondu no gutire mundu mugi thiini wa wendo ona nginya atarani no maguthagwo character koguo anyone no ekore hau. So thank you so much. He mundu ngira kwanaria nawe ngigukinyira atia?
0707 0707 96 96 60 60 20 20 mishokera rege 0707 96 60 20. All right. Yes. Ukwenda kwira boy child atia? Akunanga roho ya chuma. Hizi zote ni roho za nyama. Na hakuna machozi chungu kama machozi ya mwanamke. Rekede mariri tunagithweri please. Hakuna machozi chungu kama machozi ya mwanamke. Kama hiyo machozi ni genuine, remember hiyo generation. Hata si wewe peke yako. Kwanza unajua mwanamke hukas generation. Nimekukas mpaka na generation yako utaiona peace. Unaona? Please. Mimi ukinipata na watoto, ujue si kuwaokota. Watoto daumete nao kwe fafa wao. Na kwa daumete nimekosa amani, nimekosa upendo, nimekosa kila kitu. Niterera tu. Nipende tu vile nilivyo. And then imefika place kupata kijana hajaoa ni ngumu sana. Unapata mtu ameoa anakuficha. Kwa nini unifiche? Kama hii ni decision umemake, mbona tu usikuwe transparent like mimi ni Kamau, niko na bibi, niko na watoto 4, but nataka bibi mwingine. Mbona tu usikam out useme tu hivyo. Unajipata uko kwa toxic relationship yenye ulikuwa unafikiria unapona zile vidonda zenye ulifanya nini? Kumbe wewe ndio unaniongezea zaidi. Kwanza mnaniongezea wewe na bibi yako. Kama kuna watoto, bibi anawaambia ujue babenyu ako na kimwanamke, hii ndio namba yake. Na bibi anakukas bado. Yes. Na anakas mpaka watoto wako wataishi. Yani what is that? I don't know. Nitakana Pastor Kefa sarudi. Aongelelea. Turika kwa elisha wendo ha. So thank you so much. God bless you. Nido agutusherera. And na twathoma maundu maingi muno makiria. So ukirudi Kitale wasalimia. Dika he ndugia geithe mura na ogaf maybe terikana. And even your mom. Mutumia ucio ma. Mami nakupenda sana. Ni mutumia muthaka muno etagwo Jerry. Nakupenda sana. Na sijamaliza dariri kana give me 5 minutes tuathiete mathiko we shushu ito akona ile mamangu ni maskini. Tuathie mathiko ma sister ya mami ile gari zote zikaenda, kabaki gari moja. So mamangu si ashaenda, hii gari moja iko na sister mamangu na bwana yake. Nilipoingia hivi shosho wangu akaniambia usiingie kwa gari ya baba, utapaka uchafu. Baba no, ni Muthuri wa sister ya my mom todo ena bia niguo aretwo baba. Nikakatazwa kuingia kwa hiyo gari. Mafaruthi na ni mbere ya andu. Ndiaririre sister ya mam ni akua. Ndaririre ni uria shosho ajira. Na tirita ya mbere twathiete ninge guthika my uncle. Si afford sayo diaper. Sisi ni maskini. Nikapata karatasi hapo nje nikatandikia mtoto. Tuge karatasi kaune ka metha. Rekio kerero sine. Alifanya tu hivi mtoto wangu. Unaona ile umaskini. Akiugaga ni rede gwakwa ni ndikoboraga nyumba. I think hata hiyo ndio ilinipush zaidi pia kujengea mamangu. The second thing, unaona, naomba Mungu sana even if it is again 10 years gayajige moyo. Nitugathie na gari toko. Si show off. Like isikue ni baba tu. At least sahi ikue ni mama ako na gari. Not 10 years. Yes. Next year. Inshallah. Amen. Amen. Tiri ndoga yathage kandi demo ira wohoro ucio. Amen. Na umenye speed ya Ngai. Amen. Andu matietĩkagi acio no ngarahoire ngoma. Speed ya Ngai ituika questionable ni andu aingi ginya arĩa mamwĩtĩkĩtie. So iyo ni uguthie nayo. Amen. It is not 10 years. Ndio ni ndarega. Next year. Ihinda tariri. Amen. Wewe nimerudi, sitaki kukaa. Sitaki hata ku waste any time. Tuduniwaigwa mwana uyo no muhaka athie September na niko na ile great faith yenye Pastor Ngaru anasemanga hiyo faith kuwa nayo kabisa.
usienyenyeke. Niko na faith by September ataenda shule juu nimenunua everything, nimenunua laptop, nimenunua kila kitu yenye ataanzia nayo life. Najua ataenda shule. Huyu wa form 4 okay, niko na balance but sio ile mingi, najua ataenda pia yatamaliza na ataenda penye anaenda. Though huyu wa form 4 anataka kukua father, so next year anachukuliwa na kanisa next year. So unaona ni kumalizia shule alafu tumpeane kwa church. Yani mutarite wega Mono fi. Nero ile news is last week. Kai. Ukanirire. Asa, duona moito hato gato ndo tukawa. Tuwe Tara que tu le quieres ver, tu le quieres que ya va. So, thank you muno. Ngai amwe kuonekanire o murahingirio nducio yerire mamu wanyu. Ngai aroka na speed yake. Make sure mwana ucio ragia university ni athoma na yange ma succeed. Because it's possible. Rahotara gushoka ngafate ni ndu ucio kinyanire, but God has his own plan. Amen. 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 So thank you so much. Nimefurahia sana. Asanteni. Okay. So tukirikiria wakamwiria tukiherete aha nguririkanie ni ngukwirite horo wa safe icon yo gufatara safe box uka inbox ya 0798008008 0798008008 na nigetha uhote kwikuira safe box yaku ngihura na mbeo kana auto inbox ikuheo details ciothe undu cukuru ni mwega kujikeria kura Golden Honor Awards 2023 yugirira hinya *250 *22# *250 *22# code wekire 233502 ushoke wekira kura iria ciothe ukwenda kuhe, then you proceed urekirie ni hauga screen prompt wekire amount ushoke urekie kure mone shiringi 10 peke yake kuona wekire kura iria ciothe ukwenda kuhe. Kule Thayo Gardens moduleda broti kule ya Konza ja wa Konza kilomita 1 kuma Mombasa Road, dakika 3 kuma gate A main ya Konza City, just 3 minutes kuma gate A main gate uko na nolirikana wega ati broti shirisha 50 by 100 ilo ndio ni Hekalo Properties Limited turedi 1.3 million cash ulihena miezi 3 installment 1.4 million deposit 200,000 ishigule kwa hida ria mwaka mugima. Timieli etandatu toria turaheanaga hau gatene tukuongerera ihinda ukuhota kuriha kahora utari na wasiwasi. Kuigithia Thayo Gardens Konza na guikirio mafu ona link ya kuria Konza setone uria kurakwo guka 0798008008 0798008008 werenda kuhurwo bisha guku Faruthi Studios ukuhora 0718-433-0718-433 akono wenda tukave igongona ria ku live stream torio video na tuhure bisha na bea 0718-433 ne ukuhura na wenda ukakuhuriro bisha guku ni ukuheo ginya directions na location nigetha ukihuru bisha girekereria tigiria no wa subscribe utaneherera na utigiria no wa join nigetha tuike mumeba wa Faruthi wa Thayo TV. God bless you so much. Asante sana nigotwerera. God bless you. Amen. Bye. Bye.